Kalau ada perlu Bawa singkong berapa kilo, Mang? 10, Berapa? 10 10 kilo. ya. Ini adonan apa, Mang? Oh, kalau gitu udah direndam sama ini ya? Iya, bumbu. Rendam air garam. Iya. Buat molen ya, alat buat molen ya, Pak? Ini. Sekarang pisang nih, Mak. Pisang goreng. Pisang molen apa pisang goreng? Pisang goreng ada, molen ada. Pisang goreng. Pisangnya pisang apa nih, Mang? Pisang nangka. Pisang nangka. Ya. Ya. Pisang goreng, pisang nangka. Itu apa tuh, Pak? Adonan molen. Oh, adonan molen.
Sukin pisangnya. Oke. Kalau adonan molennya berapa kilo tuh, Bang? Dikit aja cuma 2 kilo. Oh, 2 kilo. Kalau mau kebanyakan capek gilingnya. Iya.